achi sa 30 October 2022 ni khuchun Gujarat a Morbi khopi lailunga lung Machu River kiti ichiwadung chunga kido keng lama zo nading leichu alaya atanin anachim thlai na he hichi tu sit a leichi machun mihim zale somli wal anathi in zale somgit wal hata in anaki sukha na he hichi hola achun mihim somngalanga vel chu naw sen a he hichilei hi suspension bridge ti chu thi khawa ki kaya kienga chi nadinga ki sim lei khat he hichi tabang modern bridge ho hi 1800 velaya kona chu anaki sim pana hitai hitabang lei ho hi sotlaya kun molle mol ki ka hi lole wadunglin ta ta ho munsang ta ta ho a anaki sim a anaki mangjing khat he hichilei ho hi aphat chom na khat chu hi le mungam la ta ta le mun ha sa ta ta ho bai cha a hlun na the in apangin a hi hichilei ho sim na a ki mang man cha thil ho hi leidang dang ho ki sa na a ki mang ho sang in ha ta in a hlom zon a hi ling ki ho ting ho zong le leidang ho sang in asi ha zon ase bai pu na hi hichilei ho hi atula ki do ho zong hi idei phat phat a khel le le the a hin sim phat bai lam ta a hi chuta a hoina a phat na tam zong le hitabang lei ho hi anase khalo a hi pun tu se na anatu khalo hi lo a hi aji chu masanga zong tampi ana su sa hi tai ga he theidinga Brompton suspension bridge kiti England a ahin hichi hi Europe adinga hitabang lei ho achim ma sapen a hin 1831 kuma chu anachima a hi USA silver bridge zong hi 1967 kuma chu anachim a hin mi somli le gu vel in thina anatu in a hi hitia chu adang dang zong leichim ana jingin a hi Morbi suspension bridge hi 1880 phat laya gambi leng waji thakore kitipa hin anasim a hi India a British vai ho masang 19th century masanga anaki sa hitan masanga chu hichilei hi manlowa ki kha anaki koi ahin la 2022 Diwali festival le Gujarat New Year festival ki manna dinga chu nili ninga ka abawa dinga anaki hongkit a he hichi machu wadung chunga ki sa lei hi 23 meter in asaw in 1.25 meter a lin a he hichi lei hin Dharbagat Palace le Lukdirji Engineering College kiti Morbi khopia hichi college hi ajut hlung bai na dinga ki mang a he adi ta chu sotlai pe akona chu hichilei chunga hi atam pena mihim jani le somlanga bo khatveya diu ki phal bo a he masang jep a chu hichi suspension bridge hi Morbi municipality in Oriva kiti India adinga pungsim company lin ta te to hin 7 March 2022 a chu avela thasim phatna dinga contract sign anabol hona hi hichi achu Morbi municipality te hin hichilei ki sim phat na le ho ding a hi ti in leya lem man chu anala win a hi lampi a road tax alole road toll fee ki pi ta bang kho he chukeu hilowa Oriva adinga company hoi pen Ajanta manufacturing private limited te to jong hin 2008 kuma chu kum somlanga 15 years contract sign anabol sawa he hichilei hi sim phatya akoi u thagup sung akha zo u 26 October 2022 nia chu Gujarat New Year ki manna dinga hi ana hondo kin o hi hicha ahin le hondo now opening ceremony azong chun Oriva managing director Joysuk Patel kitipa hin reporter hokoma ana sei in ahung hlungding kum git a pat kum som sunga hi imacha ti loading ahin mi hon nom ta a hungwa enjoy a bol thei a hi tin ana sei na hi echilei aki hondo kit nili zo 30 October 2022 ni khu nilha lam nidan gup le minute somli vela hin echilei hi anachim ta na hi hichilei achim pet a hi alei chunga hi mihim zanga walam uma a hi hichilei a hi atam pena mihim zale somni langa bo theidinga anasei kitwe hi hichini a alei security camera footage a ki mudung zu in alei pumpi hi ha ta a ki ho a
atan hla chu mu thein aumin hi hiti chun mi atam zo vadunga anaki hlaun abang chu alei ninga ki zung khaw ho chu akitu un alei to anaki tang denun hi wangsit na kiti zong le wangsit na chung chuna gel theileu in mohan kundaria kitipa lok sabha parliament member zong anahi hichimi pa in sumi te somlani hichitu si na achun anazawun abonun thina na to win hi hichi lei hi mi atam walji a chim a hi penin overa spokesperson honjong leichunga mi atambe se zia chimhla a hitin anasayun hi lei achim zo zo chun national disaster response force kiti NDRF team ho mi nga in rescue operation anabol masapenun hi abanin army navy air force staff le police military le disaster response team hojong rescue operation aban ban ahin bolun hi hichithil su ahin alhom pen a mihim zala somli in thina atu 18 confirm report akimun zala somgit vel hata in akisukha 18 report akimun he hicha kisukha le thina tu ho hi athang pia khangdong lam ahin ahan lam neu khat jong azawin now sen somnga langa jong azawin he hicha hin Gujarat government in tu sit tu ho ki tho pinan athi ho thilung khat mana lakli chi le akitong kha ho adinga sang som nga chi api diwin aphung do win he hichithil su hi iptg pen ta a su hamti khul do na dingin investigation abol pan tawin hi akona report ki mudung zuin hichilei hi masang jep a chu anaki sim pha ahin la hi chi a chu ahoi mong mong in aphamong mong tai tia het na fitness certificate anaki pinai lo ahin hichi ki pi masanga alei hung ki hon je a hitabang wang se thil su hi atiwin hi chukeu hi lo a hichilei hi safe audit imacha ki bol lo a ki hong a hi tin jong aphung do win hi court a ki pilu report dung zu in hichileya ki mang thi khaw ho hi apgama a hitan thi khaw atha ki khel lo a hi tin akimun hi ezi a chu mihim chu zat gi dan chu apu zo lo je a chimhla a hi akitin hi he achun khulgil na nei beding in thip na nei chi mi nga hi Gujarat government in atheng do un aban a khul be un hi hiti chun Oriva company to ki khut job mi ko jong anaman win hi hichilei maintenance le management agency chunga Indian penal code IPC a under section 304 le 308 chule 114 ho a case file abolta wen he hichithil so keu hilo in 1979 kumazong chu hichigama he Morbi disaster kiti thil so gimnei ta anasu kha ai hitai hichia anasu chu dam to kisai tuilit mel se ta ahin 11 August 1979 a chu anasu ahin mihim sang somni le sang nga velin thina na to in hi chuti lowa India sung adanga 2016 kumazong chun Kolkata flyover collapse kiti 21 March 2016 nia chun 100 meter a sang steel bridge kisim zo nailo Vivekananda flyover road kiti hi anachimin mihim somni lesagi in thina na to in mihim somnga vel hata in anaki sukhan hi abanin jong 2019 azong Mumbai foot over bridge collapse kiti azong hin mi gumin thina na to in mi izan ham khat jong hata in anaki sukhain hi hicha Morbi leya thil su jong hi deium lo ta le punan ta cha he Morbi constituency sunga BJP candidate Kantilar Amrutia kitipa jeng jonghin hichileya mi akhila ho hu do na dingin vadung in achom hlan pan analan a he hicha chun laya kimu muslim mi naim kitipa le aloi mi nga ho jong azaw win am ho chu abonwa tuizap theingen a hi win mi ho chu aban banin anahu do win he naim se hin mi som nga apat som gup ki ka la ho anahu do zawin he ahin lawang se num ta in aloi khat jong hichithil su achun thina anatu in he hitabanga pan ala na hoji hin naim kitipa hi mi hon pachat na sang ta apiwin ama jing jong ami hu do na in alel wal ji in Morbi civil hospital khana admit akibol lewin he tuni video ding in he chan cha heta in video kiting laki mukiting in kahin team so keve na bon chavin stay safe and stay blessed. So guys, you can download now from the link given in the description box.